Yobia ni Yosio and said the Otie. Ochicha na nyankrompo twedi ampa wo hyemre wo draw the timetable wo de tenhyehyɛ epono ebeto wa nipa nimbra nsuo beto ene nimbra awia bebo wona tibi sakra awia mu prekopɛ ema enipa kase ampa awia mu asiti murunkum Sebo akuampon onyankrompon twiredua ampan osebo osrebo sachi yese no so sekai kodi ako a enkunimdie na ewie peye maye enti ye freno apampamra osi abura nyankrompon twedi ampon abonsam tia ne so a won mem wo suburumu ya frano kan kyerɛkyerɛ fize Afrikante tentre de na bɔ na ade ya frano kayenko e ka wono nko anka odi ako ema ne ma ya frano otwere dua mpan dua kase aye twere no a empan ye nhwe fom da biara da ya frano otwere bo Zion butantimu aye twere no ya frano pagya kɔtwere woni ye pagya ha wa de akɔtwere no ya frano tutu kɔtwere woni ye tutu ya ha wo ene amane hunu Yesu ene awerɛho wo hia ene yade koda na ene enkugu a de akɔtwere no enti wo ye pagya kɔtwere Nyankopɔn asoli penyini ni yirinya samwa entampa na wadu osofo nche ya friend fentem frem a wo mene sono oduma nkoma baade abobore baade a wo baade ebo ye ebo sono fentem frem kwa de timi emene sono o memena ko Yesu Kristo aje nkwa katachie no oje na do amene nsam aje pia amene mfim aje nkasa kyehye nanso wampa ba osansamfo samfo Yesu a okosan asanua ne so obubu dagadi katachie a woni owuo edi atentematentam do owuo hwe fom e wodamra mu no sore wo Calvary otonsi obo awia Nyankropɔn twerɛdua mpan obo ade anyina da ebo opo ebo ensuwansuwa ebo asubontere ebo tade ebo monchemonka wana topo ani asase hye nebe fata wo Nyankopɔn anim adumoloko no di ati yenkwa ochesu nyame a woche ema ne ma enya bie agya bisaketo amakese akwatia ne nsaduru soro basa yirifia adoye wo mu mobro Nyankropɔn twedi ampo mobro hunufo a wo hye enkukuhunu mu ensuo amama ema ensuo yaba ono na di kentenkuku asuo na enwuru na osa ensuo efiri anyatam so onyansafo a wo bonyansapo nanso so anyansafo ne animdefo ne kabrechirefo ne akuruchirefo entimi ensane jidie ne se ade ya wuhi na wanyamani daso eno ne jidie ne se ade ya wuhi wasasa hwe ba amponyina mo akantinka ocha ade nyame a ocha ade kwa obi sani yere nyame ni mo obi yo kwa jidie ni mo ya chacha mansa nyina wugidie ene seni sabre na nano muslimefo ewo akonche koronkoron emremu holy Ramadan yada alasi sabre waka yeho ama yeso so yada so ete asiye يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن تيجي Islamic calendar aya muslimi som wo mu anhyehyɛ pono anasa wo masrana aya akomkyene bre ene wo mu yi nyame adoma na wotwe ye ba bewura mu na wo mu de konche kronkron no nyina ba na wieye enti enne yade peace meneme mperifo akasa saa do hwiri mienu a yebedi na ha nyina no yene nananom Islam esomo akrachefo na ebetwetwe enkomo ne yabisa
sa akonchene no kura no ase ene san na de na akonchene kura eyema nipa na afa ye kire kom no wi a ekire nsunsuaso na yesu islam ho ne ma no enema bi wa bi a ye bebisa bisa afa islam ho ba bi islam so wo kese wo oman bia mu ye zongo uko zongo aho ena islam fo edoso se de nyame bo ewiase se uko arabia bem amai bi se Amman, Jordan, Syria, Qatar, Kuwait, ene Dubai amukurei, ene Iraq, Iran nomne adia ho ena muslimi som kase ewo ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ati ana yabasha aya islam somno ane won hyehyeye ebi ewo titru akonchebre ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum nana ajay kapa ene be producers wo mu nyina ye krado ewo ha aya producer general King David Evangelist King David ene media man wo ye producer general pa kwasi mispa tieniye odi ahenkan tieniye ya mame mamage tieniye ukazo producer general King David unahu fidyatun ta'am miskin afa Hereford azo eboni chidom na eye Calvin ene opele photo anase kwaku asamoa ana kwaku fokuo kuntum omo boy chidom shahru ramadan nazitu de dwe nyina yenia ya papa Dr. Father Dixon na ono ene bibia oboso nkesire na esono one na bedi akire sanse utwiwi anawe etato Kennedy Osei Asante general manager omne producers mpanimfo a ehwe niema iso na JC Kapa akiriwe ene ebrai wo mu ntino azuminum ne adenti from Sheikh Danjuma yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu ati ana ye Islam na ye Islam yanko Muslimi fo amu ni manyina me mamu salamu alaikum ashama muslimi fo kaokudi muslimi fo na mi rezo emfri muslimi fo ewo Ashanti Volta Central region OT region Savannah region Northern region North East region and Upper West and Upper East me mamu nyina barka da sallah Muslimi fo amu prayer mantem Eastern region Central region na da mi kodru sopon me ni agese sopon Islam wo ho papa amadis fo no afa Western region Western North and Ahafo region
Bono region kramofo amo nyina nanano muslimefo amam assalamu alaikum ena ye baba hwe eye akonche kronkron muslimefo hwe wo mu de wo mu Arabic or Islamic calendar wo so eye ade enti enchada ntop so me baakum se de bia Christopher de bia 25 ya wo Yesu Kristo no Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Oh, salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Oh, abawuliriza lero ntuze nawe nsonga esoza bubinyo. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Ongendeze kwata kubazadde okukimanya ennyo nti babbeeyi. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Oh, abazadde ababiri mubaveeko jjukira ebiseera eby'obutenyo. Salatullahi maulana ala ta'ala rijana. Awakukiikira ati ensingo n'afiira obeera mukafi. Hajia Mariam Hajia me mame the chawo gbawe one Oba Zainab Anuka kulula omwana n'akusabira obeera makulu. Bwali kuvaako nga naye olina obudde mu katebe. Okumusabira bw'aba afudde kikakata ku mwana okusinga. Okusabira omuzadde ng'afudde kikakata ku ffe ng'omwana. eti nanano muslimefo de won yefunu to ho da duasa a kire ekom ade bom paye na enema be na womu ya ye wie nso a enema be na ese ye no wa kire na esunsunsu aso papa e homa oman ne sen afi we Ghana mampani abedi a kire His Excellency Alhaj Dr. Muhammadu Bawumia wachini eye Ghana muslimefo nyina so akoma wo mu hyeden fi say akonchene enafom uko amamrem uko Islam sumu uko Kristo sumu a akonchire wo ba bia amamre wunya yi a yebuada a Kristo fo so eye akonchire ana muslimefo so eye akonchire na enye akiriwia no nko akonchire na omu ye no bebrebe Nana Jessica Penny ena ye ba behwe eye Islam akonche kronkron nyame adoma ukuyada se de eye interior ministry e de abetu edwa e won krata so se ukuyada eye public holiday omu egubia na ya man afofida e ma yedi Sheikh Ayub Ofoso yene Asare president of the Heralds of Islamic Message ano Osai national president e ma Society of Muslim Preachers eye Somo Press ona edano afe brother Malik Owari Asari on general secretary Emma Heralds of Islamic Message and eyenua Alhaji Christopher Bashel Dazi ono so eka him and as a Heralds of Islamic Message okay ho Midini na Jessica pa mini kan chia me mame Hajia Amina
Ewo atwuma de be hajia salamu alaikum. Raminchia Edward Fodjo edi photo wo ISIS enrebe yi. Afemi nua Sule baby aya na bomi chidom Sule baby a obi amema salamu alaikum. Na mikodru baby na ahuja ebo enkremudan ho eye speaker ibi ana womu preachi na mitie nsem ane womu ye na waka wose adan ena akodru baby say ye kira kromfo a obe na edini nyina eye Islamic name obeti Abudu Alhassan aka the Sparrow obeti Muhammad Ahmed aka the Spear enum ne niema Akramosum ejina ho ema asumdue nothing but peace. Islam sum jina ho ma asumdue nothing but peace. Eti ena ya trase na ya wonsem mamu. Ya wonsem bebre emamu. مولاي صل وسلم دائما 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 Asobia woni sodro مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Oh Master, send your blessings forever, forever, forever. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا Oh Master, send your salutations and blessings forever. One cheer and one shirano, Allah fabre upon your beloved, the best of the whole creation. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ Now, Okasembi ewo Holy Quran said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the master of the two worlds and of man and jinn. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي
a leader also of Arabic descent. Yanchia Empress Jenna, Empress Jenna Salon, Roman Junction, Accra New Town. And there may be a phone lines and also Atom opposite Jehovah Witness Kingdom Hall. Empress Jenna. Diana Efriye or Rising Sun School. And your birthday. You're my happy belated. Oh Papa Prophet Kum Chacha. Nicholas Osei. Prophet Kum Chacha. That could have been a betra. Or Shasiasa Evangelist. Dabana ye elevating no ma call prophet. As of one be a peja womu edibrana ye shadam tiasie. I am on grunti ukobisa one. On grun so invisible. I think I'm near Nisa Evangelist. And Chano Apostle. Was it a apostle Nusha? Senior apostle. And senior apostle Cranibe Braba. And the man from most enemy the other kind. Most senior apostle. Already other apostle in Ramani Penny. Apostle General. Oh, it's also Alpha Bishop. The Bishop no Emerson Kwarani bi badodo. And the Mofa Ark and Camedia Archbishop. Upon your beloved, the best of the whole world. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana and you celebrate Holy Ramadan. I say your Baba caught young come to train or so. Sheikh Ayub Ofosu yine Asara Transi ono okanya me asem Islamic preacher. Yabasra nanano muslime fo mpanimfo mo anyame atom nsem Allah ama mu bie no se mo so mo nyana mo propagate asempa na ewo mu no na amanfo so enya entiase wo Islam esom ne mu ne enya akra se nya sa de be akra no dida Islam ni oba oyire no mankwa na benya wo mu afi wo me no mabonti no munya foforo emem Alanzo ankase bia busu akro na busu akro se mo asehia na je esom no e ba fom na mo made wo mu se Islam timi ware ebro baako it is a mirenum e dan na obi awo 7 and 7 times 4 28 me count 29 9 plus 4 33 big family. And yawo nananum Islam for your devote to the amawomu enam holy Ramadan a konkron awomu eye nonti and isabre Mabel odamten ewo teshi trible was in a Nigeria sikapa sabre me hoye papa amechiao oh near Sancha Abigail J Oduntia Presby Church Apostle Edu Newman Chap
chairman Better Prayer Ministry brother Edward and his sister Ya Akwete Manamowo ama a seamstress opposite Accra Newtown. Accra Newtown Post Office. I heard a sister ama seamstress. Pastor Elijah Sasu Enim Kasua my 11. Deacon Otibuating and Evelyn Otibuating Church of Pentecost Odoko official town. And a mama Islam for no Embra so kase enter a Christofono. I call Islam sumunum kushese ya yes ikajijeni nkete fisa bidilai and zakat na omu ejijiskan nkete but a Christopher de etoda bia obi nkaso obi mpie sika enso na omu akoye bibide ntutuso dudu bible won so a ne yetwa sika no ye di free soro so na eba mo amobenya 10,000 no mo mpaye a ye bebo amamonko 5,000 for so nko no mo mpaye 2,000 for no mpaye 1,000 no mo mpaye afei 500 for so mo mpaye e wo ho na adna ten free 500 eba no afei di obi abenya bia nyame nhira obi a and you went to your Facebook, Sikape Root Culture, and Afei YouTube, no, yeah, Sikape Root Culture Foundation. Afei Peace 104.3 FM. Yes, to be live on Facebook. Now, when you are YouTube, despite media. Brother Malek Oware Asare Waha and a Sheikh Ayubo Fosunyine Asare and so ha Alhaj Christopher Bashir Dazi. Okay, Sabre Mema Munyina brothers, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nana. A continue adia a general. Yes. Obi kra wa ono nkwa sorry onye Islam onye komfo onye hwe edubro bi osem de yefro kwa beto kakra. Oba a Christopher so adurba bi ese fa yefro to de bompaye e bia wade hiade bia na wade srede bi. Oba Islam sumudia ewo wo mu calendar mu. Yes. Afibia wo mu echine kom nya nonko wo mu timi ye akonchere me maame ye Islam nti ya me hunu ebrebu a ene de wa ya abrewa onya kobe 100 ni ade. Wow. Na bra na onya yim de na ebrebu ano wa chine kom. Yes. Abra bia echiriya emmen ba bia wo mu ano wa ye bi no de afam. That means na Islam Holy Ramadan time nkwana Islam so ya akonchere eja akonchere na ye niam bebrebe kakra a obi aye bi na ene ye fa free Islamic perspective and as a Islamic point of view say the Islam for wo makonchere etie wo me no bebrede na wo yenhwe eye de ye wom sesi eye nyame adoma okuada ye ba beguo no ede ekra ene Holy Ramadan. Now, what is the root and not the origin? That's a few Sheikh Ayub. أعوذ بالله السميع العليم وبوجه كريم واستوى قديم من الشيطان الرجيم والصلاة تبارك وتعالى خيرك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم برحمتك يا الرحمن الرحيم وبعد na de nyame ase ne mkan se nyame bambo se o moye ho ban Islam cheche no se ye nyame bambo mba fi abode bunsam mu nyina o mo pa ye dika kra na me pera auzu billahi mina shaitan bonsam nyame ye bo se bon pa se nyame ho ban fi bonsam mu nyina ezale so no do ye adwuma eguso nyaaye auzu billahi mina shaitan rajim ya eti ya san se nyame asum de ni shira ma odifo ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siafo ai ma ode osonkunkun bewie ni pe se nyame de ma adifo nyina ba ya de nyame ase na na se nyakopon hira se o hira ya kontre na the 28th day of the month of Ramadan, a blessed day or we are the night 29th night night na bansa na the day the nyambo ochina, that is Monday 29th se nyame praitimi via Muslim calendar na Islamic calendar na 29 or 30 se feso chna ne ya huhia na se esunkra ba mu ana se Klaus
munkuma na ye brother ka na 30 days Ivan na nyame ada ma chief ma nyame hia no one mpanifo Muslim mpanifo ni hia ti no say Wednesday udu say Wednesday na be convenient ukuada nyame boa na ebedi yese nyame say onye mpai bo hia Ghana ya sunwie ono nyame ya onso man ya mpai bo ebo na nadwe ebo na wia ebo na ndopa ebo na da suom nyina nyame omanye nhirama ya sunwie onye enye nyansa ne abotre na dumara kwa yesese onkoso ema omaya sunwie amaya akwa esi onyame omoye ho ban na onsakra omasunwie mra sunwie nyankopon ya Ghana se na dum obruhu enka obia ese nyame se o hira Peace FM so na o hira mu nyina o hira adwumefo mpanifo na Kwame Despite Doctor Kwame Despite doctor and the so ajibe bre doctor Ernesto Forisa okay so mpanifo nyame hira won na nyame hira Ghana oma Peace FM ene oma kikamu nyina ntumpo nyame hira na nampa se ne obisa no the month of Ramadan in Islamic calendar the 9th na to so enkono se ne twifo be ka no se eto so enkono na we abosuminu ya Muharram the first month Safar nimze na ne ka ho de but the month of Ramadan is special. The prophet told us your Rajab a blessed month Islamic calendar na just a good na yo say ijai enua Shaban prophet say nna onankasa bosumia nyame edishira no but the month of Ramadan is for believers yina GD4 nyina na the inception then the by onom prophet Muhammad ankasa a blessed man oba wiase no na in his getting to his 40 years every month of Ramadan no call the cave of Hira mu ekotena oye e kase Hanifa Abraham kwan onga ansoma bosom dan ba kono no Abraham na de Islam som ekosi Mecca sase so ya ona ode koye okosi Mecca so dan o kan Quran chapter 3 American ya verse the Kaaba no yeah that is the altar Abraham na enekusi mosque no si ho na chino ombedane abosonsom fo mfie bebre achi Ishmael chino ombejade abosom be 300 and something kogumu and Muhammad buy no but they knew the trace and he being a prophet no na o hwehwe wan pena abosonsom so da but na o hia nyame kwanti okọ ekochirikom okoshe cave num for the whole month na waba okọ according to Islamic teachings so be Otimiko be and then by the God's power ena Angel Gabriel eyi no kire no say Muhammad you a prophet nyame asoma so be kasa kire onkrofo nyame a oye ba kon de chi obi no Muhammad go school da before the age of 40 no nyame man kan Quran to the first revelation Muslim believes is Quran chapter 96 kan surah Iqra and nyame ka kire no Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbuka akram الذي علم بكلم علم الإنسان ما لم يعلم also catch no say Muhammad kan Muhammad siman go school also kan unyamidim nyame obo nipa efri ensua efibe ma ho ko she oba utwam muja toana odanda no say nyame o ma nipa ebasa o mo akan o catch no repeatedly na Muhammad o kan obo nyamidin a nyame adam so nyame o yodunfo brufo ona o chiro nipa dia wonim ona o chiro nipa a trumpet until unyame be mo akan and that is the day God revealed the Quran the month of Ramadan it in the process or the man so much say onu nyame ye bako pe na chubi no o ye bako abibien ka no ahoni nyina anya no kware busum bibien abofo nyame sa no che adifo no nyame ye na bibi owiane sramu nya de se nipa som na se so onu nyame a oboye no wa hie no nyam ti we no de ma odifo kro Muhammad so me kan che adasa and he started preaching. So in the process, any nyamia dumuno. So no kan ya omra bebre timi echire kom by no kan sunna enafla enya nhye eti nyame the month of Ramadan ena obeyi in Quran chapter 2 surah Baqarah verse 183 going is up to okay nyame summarize ne obreye ho no aye elaborate no ho clear from Quran chapter 2 verse 183 up to 187 now me summarize the fasting everything in it and the purpose the mission
the reason I would buy can start بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كاتشري أو سي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب للذين من قبلكم لعلكم تتقون أو سي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وللذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Conclusive Odu verse 84 no na wone akakasa kasa poba kunwi so I say o si mo amaji mi nyankopon di sam ye ba komachi obi no mo amaji di se mudi se owusore ye wo ho na mbebu akontate mu dada mo amapene se me na maso di fon kro Muhammad mo amose mo be pensa be aso se me de akonche aye enhye ama mo amiri se ne me de ma tetefo no the Quran the Islam che se o de ma tetefo na nsa na yen so that say o se ne de ma tete agidifo no o se mo be chirikom emre bi sa no kan o se mo be chirikom emre bi emre ben emre no Quran na be chirim so that say verse 183 e be kan clear a chire emre no se momu bia obi owo ho no on chirikom o se emre bi na se o yare a eno so be jai on tiapa on chiribi ana se so tukwa akoba bi akwa hoho a woni su eyo to unim ne me ho bebre wakontu no den a otimi jai na uja nso a na onfa ho ni so uja we de esa se eye nhyenti emra bet wakontu no ubefi ho ba no se obusum no fi ho a in adam mansa na obusum from na se o chirekom no na me fa se bi kodi be na awotwe yes na bibinti awomintimi nchirekom na me didi ya yeah e jira me di nyame ka na awotwe 7 days pepe odi nansa saa se o yare nsukra na otwe mienu a da me boa na ho towa unso ho towa mpa na wa fi bibia mu a ese o kai na wo ye na otwe mienu sana je se no ye de a nyame de ahye yense yenye ogidi ni bia o ho de ese o ye o ba bia there is a way se tell ye kan kokora wo bibia kokora enye bi abroa enye bi ba se bi won nsem kora obofidi ohiani yeah ofidi ohiani na ite se ne wa pepepe ono otinyame ka chenti okoso no se o se na mo amu sika kora betimi afidi na kada the first law but o se betimi afidi ahiafo mamo moduan na mamo a ite se na machire kom no but o se na nyame ko kan se na mum se mo ye papa se o chi konkora na ya doye na obua manfo na wo ye ne efata ma ahiafo ehira o se na mum se mo chire kom no a sa konchire nankasa no mutimi chira eno yemamo esi bibia ati akonchire no wo emfaso apart from the spiritual sa na nwachi no esa won faso emayen ewo the physical aspect say ye no ntinyame be ye no enhye ewo ha e de kire say ye nchirekom ye chirekom no a eno yemayen ane ye de nyame ase even adusua che say akonchire no kra ebo nipadua no ba ye de ye ne purposely say ye de be hye nyame anumonyam o kai koro na nyame repeat sa o say ye de danase ntisa megusu kan bi a general secretary samta obi mana kan brofo no na o ma yete brofo so tie mu kakra na ma checha say Quranic o kai verse 185 na me de o say shahr ramadan allazi unzila fi Qur'an hudan linnas wa bayyinatun min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra fayasumhu wa man kana maridan aw suffering ha nyame ekire ne kasa no on the now roba I will go back there utia eti o se e bosom ye fra no Ramadan mu na oyi Quran sa o Quran abe confirm shahr Ramadan allazi unzila fi Quran hudan linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idda min ayami ukhra wa yuridu Allah bikum yusra ولا يريد بكم أسرة ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما خداكم ولا لكم تشكرون. نانا سامي دي verse 185 no just taposu 183 no it's so beautiful ebi ama ho adi nyina mejina utia o se 183 no o se nyenti ade akonchena mam no se ebeboa mo amama ye papa la'allakum tatakun sere bi amba enya misuro eti akonchire na enye keke o chira ese timi sisa abrabo that man believe Islam san standing on sorry no say some abrabo
ukan Quran chapter 29 nyame kasa verse 45 o si yen kan Quran kronkron ni enya nimdie wo Nyankopon sumu o wie no se wa aqimu salat wa si inna salata tanha anil fasha wal munkar wala zikrillah akbar Allah ya'lam ma tasnaun o after utulu ma hiya ilayka min al kitab o se mon kan Quran kronkron ya ka che no wa aqimu so na mon fa asori yensi wo 5 times prayers no so be worshiping no o ye o se dia o se asori ya no betimofi amumuya ne awi brown this how kasem now comment you can be say bia obi a bone ne e bokramo de awrawsem na say nipa won tiase na me say asori na ya ntimi kan da ye nkrofo nyina gidi say atemu dada odi fon kro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya me asumye kan o ka che say enkonta e bebu first agidi fo ya say o sala asori aye no esombo ana o say sala no ye papa unuma nyina aka no e be papa ebi ntiase mi se bebre ntiase as because nyam ko pankasa say uya sorry ni ya ebetu afi adwamambo awudie krono konkonsa niema ye boni bia no ti sala no wankasa wo ye no say wa ye na say a sakra wa na je nyame age sentimi sakra wo dia na say wo sala nyame nye enya ne wo ye nkeko sa ne fast nya nyame kan o si eye enam so kame say because nyame o hye ebe mo ye abobrapa wo be so Nyankopon na cheza a kontre no ekowie se eni nyame nyankita hodie yes na bobra papa enu nti Islam is obi ya na wo ye bie Islam na asia no Islam ni bia nyame ka che uyi sika zakat e dia bo obi kura o se udi se nyame enumunyam era nka verse 183 me na 85 me na kan ne bro kakra be se metie na me ka bebi utia e dekeke tie o se I seek refuge from God against that cursed devil. Yeah. In the name of God, the beneficent, the merciful. Yeah. The month of Ramadan in which was revealed the Quran. The guidance for mankind. And clear proofs of the guidance. And the criterion of right and wrong. And whosoever of you is present, let him fast the month. And whosoever of you is sick or on a journey, let him fast the same number of other days. O yare na nsa autowa yeshem sa utukwa akodi nanan na ba bia wo no situation bi nti utimi nye wo ya yes oba yeshem pepe God desires for you ease. Na am simple o say yuridu la bikum yusra wala yuridu bikum usra say nyame opema hoto. He desires not hardship for you. Eti na yare a enye o say enye so obetiti munti no obesa mo kire kom dabi enhye dabi so obetiti obesa wo hyemo na mo ho kire mo dabi akonche nya se no no twi ka se beka se mfa memene mfe sa enye ade a wo ye na wo sa sugu ye yenye eti nyame anye ne se ode betiti yen I say ye ho kire na yenye mo bonti ne kire dabi o se but spiritually no ewo and he desires that you should complete the period. It is a man so the amount tell you kasapom say opesa mo ye opesa mu wie ni pepepe etu yare a onfa yare enye nya senka ho chan ko kasa mo nye ube ukura no wu anesa ba so yare a dai but usanja o say nyame mo ahoden so a yesha na mu to opesa mu wie emre no emre ndi opesa mo ye. And that you should magnify God for having guided you. I bet you say, udi be nyame numunyam wa boyi nyame aye say wa bo ho ban nyame abo ho ban eti na eda aye ye o say ti o say wa bo ho ban because he has guided you wa bo ho ban afri abosunsun mu ma osum nyame ba kope ya kasa abosun honi on sum bibia ka Yakobon wa bo ho ban afri dwamabom mu Emma obo brapa onne wo yere nkwa ne sia oni ukun ti sa won nya isa dwama ne ba yesre onyame nti wo se nyano asakra wa bo wo ba fi kronobo na wo ma opadwuma wo ye dwuma bi sa de ba bua wo ho wa bo wo ban afri trimoden pesa minkumnya na
oye adoye oye niam efata sa ba mo no yam so danase wa bon ho ban afri yaman mu a yetie ye de nyame ase Ghana is so blessed but ye be jai tribalism menkwan ye man yenkwan ye na say na obedo nipa nyina se wo sa na prophet Muhammad kan se news kan o say unigidi o say ugidi ewie peye e ko say obedo onyonko ese wo na otwe se enura nyina sei ne nam denkyira boase no kwa wa papa e ko fa kumase wow ofa dunkwa wa kwa ne nye yes ko fa kumase sahwi no asanwene so ketwa no asa mane dia so denkyira boase denkyira dominance wow onya me na hwe ne a dia akwa aba asomdue sa e cheze aha etwasa wo de aseda e ma nyankopon bibi o ya ma obia te nase etu chase a Quran bibi o kan se ye denyame ase a odin shira be kan ti akonkyere no e boa yen because anema nanka wutimi di ere na me kan utia me puchi utia nyame ogidi ni no onema bi a wuchi e na onema bi a wudi yen nkramofo ye chipraku so that's I but ye we nantwi ye we dwan ye we aponje nyeza na maka nyina ukoti na uja ekunu a e na no so mra wo se ne obedi no anasa enti say nyame say this time in the month of Ramadan no ne utimi di nyina anopa ekosi anadwo edikan no onni bio so utimi jai dia na say mra bosumi duba ko aka no say nye ebia akonchina abechi a enye nse awo ahuro say na aka ma me de no yankamfo ye wo say you believe say prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam there is a belief say on Monday and now say every Monday now or fasting or tie to thank God. You see, the prophet was obi ana ochire say even the day he was born, you want to thank God. And no chance say yawada ye de nipa nyuma enyina akọ anwumre no ekọ odwuma ye na ochi nyina abofo de ko ye de koda de bada side men no ko ti yawada bi ana ochire ko mota achire ko ba yawada ochire ti in the week no kramoni ota practice ahoden wo a obechire ko bi say ebia Monday ene Thursday voluntarily ade a sunna enye nse etutimi jana any moment but say ahode ona bi o a enhira ma wankasa so that say ne okan no ye mra bi a otimi chiri komba no nyenhye wa honto wanya untuaka but this man there is what is the purpose? It was spiritual benefit if you believe this time some say it is ye o chiri kom semre na say utimi chiri na ye free movie na ka bosumi duba kwa aka no ye say enwe number akobi abo no awu yakunu ono awu no ebramru ya ye say onni but ne ye she the trinity ye say we nti na say enye den oba o ye wo yere utimi ni hia mmere bi apɛ Islam church no ye awia o anopo anwumro na sabre we ya Holy Ramadan ano so beti no yere hia oni ni hia adekye emra efiri ahemanache ekosi anajo no ni hia oni betimi ahia oli emra anajo de nyame man kwan anajo de utimi didi nti ya utimi ya nyame kwan first kwan na mom kwan na anajo nyina omo no mu hia but yame se obi hu say ye bre because na adidi ekura kan Muhammad mre so no na didi once ebi kura di 10 o'clock or that do 10 awoni di ene nyame de mra ban Quran chapter mabi amekam say ona nyame summarize no ona be man kwan ene obe ka chen Quran chapter 2 verse 187 no ona nyame summarize say ye betimi adidi free ona ma kwan say didi free anajo no a imi ahemanache timi didi sadam no bi na ye di ahemanache eti o mai kwa no say na mbetimi akomoye no mo because o say na agidifo ni bi bre obema bu a 1 month na eden ma no ti no mutimi agin say your period bi a betimi say oh ya itikaf your friend itikaf that is the from the 21st night obetimi akọ mosque okọ up to the 30 days na 29 no some the mosque na untimi na oye nhia but so one ko bidi a na ofia anajo na say onya itikaf no de utimi no yusia etisana that is the rule say mre no it is ye free anumu a utimi no oyirisia there's no need of a couple of afufra nya oyere and like you were saying the Muslim is so blessed no me say me old man but me back so that say my ware me getting to 40 years me just say 30 something me first bounty. Yes, one wife. I have only one wife. Yes, yeah, but no, never be. Yeah, but say them it's okay.
So that's it. So we want to aminchi. It's a blessed thing. So that's it. So when you two, when you three, so okay. Oh, are you two dear? That's an so for baby you. And as I so that's it. Who are you two? Now so when you now, you are okay. And so quite 2 years. Echo Bojamai. It is Islam no. Namia and the Mure. Was it a wow? And then the publishing 40 years ago. Then you Prophet Muhammad. And not just say. Abwana onwa unu ene abeta se bebrekura yare on sa owu utimi kwetimi hawo anasa ba nyame do yenti oyifim apart from that enam bi atimi provide se be kunu yankopon dim ye kunu se bismillah la ko ba nyame udin ye kese odi twani tia be ko abwana so nyame ne boye ene wa ma ye kwanse ye ni te se ye kunu kura no ye kamfu nyame ne ye chese onna ne dia o se ya mo se ya mo nyame din ne bobi bia din aka ho a oni eti obi a onye Islam sha aboa mene a Islam ni ndi enu ntia because of ye nim din a oboye obo Muhammad din kra di twa ye ni obo Yesu din di twa ye ni obo Anji Gabriel din di twa ye ni obo bibia pafro Nyankopon ansi edi na me se omo di mochi ni amuntie Oka Quran chapter 16 verse 115 that is okase nyame dim okokroko no wadi o se kuma bosomo a obi titro obi bo bosom bi din so kuma de ane uchi kura so that say ye be say aba ye ba behwe emfaso ba kura na ye benya no wo akiriwia a ye no emu ade kura faso what are the benefits of the holy fasting Yani Sheikh Ayub Fosuyine Asari our president Heralds of Islamic Message one hour tongue Nyankrompo Trade and Pasam Islam Kwanso and outside national president Society of Muslim Preachers is Islam Sempakafo and Kabomu Ekuyo one penna wadano or Maimu your brother Malek or Asari or no any church for penny Emasa wana woma Islam ho asempatra Heralds of Islamic Message him Meneme mame Hajia Mariam Ekasaye Ogbawe osenana mitio papa Hajia salam alaikum o mache ma feel dodo anye ode wawo nko na ye o maami o so wo wiase so na unipani na akamfo beti wa ahanan chichemu miensa oso unipani na due ye wisu twi kasa due a na je wo de wasem o mobo edisa ankasa o maami ewu papa ewu pepeni ni Iza penisu ni fia ne fie ejija emaburu ne fa ye mu mpanimfo ukwa adwuma bi mu a abafofo no kra de omu twa mpanimfo no se ya abam ukọ security adwuma mu se soja o se police o migration customs fire service prison service obi o de nwuma sua na wura mu enti ebre be man rank na na chese wo sua akura kiti no captain Rogo ko tu papa ko kurebe oda so abo kopro na beti ya ni mienu abia wa ba no fabuo ma no na ne mpani ye nimu na ono ene be kire wadwuma ni mu yie emfa ho ne nwoma wasua ene degree wo ya adwuma mu panini na so hu say wo bi ko jao Asa oye sa so a wo benya nhira na wadwuma kora wo ye no atimi akoso ene wo bia etwa no yonko na to bo asia be sua de na be nya de afrim panimfo I can radio for
obi kasa radio so ba ku mienu miensa pe wo ba ne nante enko ebinum ko bisa sabe unnecessary questions wako be a press conference bi na wo misanya nsasem kantra manfo ne ensu asem mfiri mu no wo bisa sabe ensu asem mpreduasa enkwase asem so ni panini bi adwuma na no so agya no wo ye but onsua obi mechia mama gifty auntie mechia ohene yere gifty auntie ade ye mama gifty afenyi dazi omna yense njere adwuma ma ne yakono aso de wo kire no nyina babisa ne se mpacha wo radio benso me wo akoko matuom FM 300.5 Ojai Ananta FM 150.3 Dela ubisara sebe ewo hinifa wase ewo certificate che Ana mencha longom alaji longom wo nebehi men kram fo nyina me checha mwati ana mala Ali teacher Ali afi mala Salia wona oya imam ewo nebehi me assalamu alaikum me wo fasifo mienu hajia eni onua obolo ya mo nchama ma kosia ma mwati alaji ship engine wo Cape Coast enebehi wa na malam chremanten ewo Yacha Abukari Afemia minua one love Yacha Malam Kasum Emame or Masalachi no na menchia minkose denchira diaso denchira adontenyene na eja me ya otoso miensa denchira adontenyene asaye diaso hene oni ne nana Mr. Kodua AWS security coordinator ewo Ghana GCB Bank Limited Mr. Kodua the dodo afeya sanko ne enkohwe emfaso bay na wo sa konchinu na mekra me chire komi a edie na menya botae ne se anase obi e chine na me chine bie na bra no so na ewia ye papa no so Sheikh yes sir emfaso bay na wo akonchinu me chire sa komo ewia edie na nyame eye ma me na nyame hira say yetiase nyankopon kasa kan the most important thing a believer ojidi ni e kan takwa say obenya oya hweye etaka say nyamesuro sa na ataka ni twi but my understanding say ahweye so be ahweye onyankopon e kasa ni bibia ho to be that sense obi di nyame mraso it is in the first place so be fast year onyasa the prophet Muhammad the organic clear say obi fast nya fasting kwa say ya say your tarawih you cannot you sorry sorry apart from 5 times daily prayer no you ne sunna nya you can say nafila horo voluntary worshiping na extra duty you can yesom no e be free 8 rakas e be 10 I don't dispute on the number it is oya oye no a ose oye no nyamintia nyampe pa oboni nyina okay they think I would be any nyamidi mu ya yes oboni nyina nyame pepa straightforward okay even the month of Ramadan the first 10 days no crowd say the prophet say nyame mo bruhu ana odi hu onga obi o fasting nyina ne mo bruhu no eba from doson etu bia ohu bia mo obi o fast bia nyame adno bruhu banso keke o say owia from the 11th day up to the 20th day no o say na me bonifache o some people mfunsu nyina afrio ema ho now say the last that is the last 10 days that is the 21st up to 30th day no o say akobu okra na ne nyoe ye tron Islam do say everything is documented obu o mfunsu obi kran ya tron ni din say obekọ bonsam jim but a sign ogusu fasting na obom pai no se boni free na oye ne fata no na me yini din fi bonsam jim o se mfa no ko paradiso the fasting is a big blessing. You see, because yes, what dream na wani waso obi bia fasting.
enya common no ebeku yanko problem moment train say o chire common no na uja wo yefo nto se wunidi na wano nsema e kanye na suban boni bi e wo ho gusu yadwuma o se no wakum ho kom bro kana starving wakum ho kom wa ha nipaduare keke ezale wan chire kom e se o chire kom man kasa dia a paradise ele nyame e de mai o tie islam o se nyame say apart from atemuda kra da wanya ni nipa e ho chire mre pa no agidifo a sum nyame e chire kom no o se ye de so be hie on be no special enso ekotie no a o se nyame omo paradise on wani gemu no na nei nyame be topon o so on e chire kom nko a e na emedi sa aduan o de mo se na ponto na yemi se on se yenim se yobi adidi eskafo kru didi won fie anamboa but the president banquet no nya dinner bi mano tia wo se obi e kwa ya nije nya dua no kwa o oni omuhia na keke aneza ene ma nipo nko hiesie o senti nyambe ye saman to gidi ni obe fasting na mintidie na katua nyame kan o se adwuma bi a ye o wiase ma ye salad nyame timi kire o se oni nipa mienu miensa mo ya o se obi a mo ye ni ya mo nya ro kra about 25 or 27 onko aya e betimi ama abako na shake me nyare mintu kwan so ana bi akwantu sem bi mama kwem na mama no zu ha enti se o se adibia baby nyame a kire a se otimi multiply onuma pa 700 times o de be ma onipa bia o shira won sa no adwuma sa but o se fasting there one chira bofo on chira d4 the amount you say onu yakopon kwa e ho na o say nipa ja na duan ya odie onu nyame hu do no ja no na katua no so na onu yakopon kwa na tiase na asenka dinda eti ya afi amasema na mibisa ne say yes wo ka mibisa bia na akwantuo bi ya ene adenti wantimi anchene yes na ansami na be kwa kodi a chire yehiem yes ana bia yade ne ade menyare mintu kwai na so mi obi a mintime nchene me yamokom yeah sa me so me ne dan me Islam yes na mom nyade a mitimi ja me yeforo to yes ba mi didi pa mi didi ma trasa a chekwa trawel bia na kom de me eno so betimi yare tisa because na yi makwa abne na mo yi o ma ne fufuo nko amprebe dukura obedi ana na nkwa no fufuo a na ne ho posa kama ya wo wuru esa ojina pintin na who say we spiritual what ma come no yes na otimi chirekom so that say oma no esa ono ankasa sake no no gidi say we special ho e adwen o e kom ne ade nyina ye kan say we wadwen say obeya say o shed that say o pese on de o pese bia no osure se wa obenya osa da bi onya hwe se ogidi ye se na ya tase kra na me kan benefits ni bi no o kire o se nyame boa ebema even eboa ma esayare cholesterol woni pam nyina reduce so what must say enema bebre na fasting yes spiritually apart from spiritual aspect no physically it is say you ni say ti no say o say mo chikom na eyema mo enye nyame o eyema wankasa. But it's obvious onya na so bu Islam raba akoso. Islam is you do it bebre but ya simplify, you dividing into 5. You say the first one is to believe there's only one God. Okay, kalima shahada o say o pamu kan say nyame ye ba ko penecho bi no. Na wa ja to say Muhammad nyame sumani. Ya brother no you have to believe in all the prophets that came to the world. One year ni a Muslim. But you can't way straightforward that. I say komuni bi ejiji. Ukotie no a esa oye salad hamsat salad you can say 5 times daily prayer daily esa oye wanye onyale bibi anya ona say fast pray Bible dey different worship so wanya onye Muslim na say watchu won afimu say ya eno achi no the month of Ramadan say wo kire kom say wo si hu na me dem empam so say menya osa nyame oboy na o say yenye no onim say obenya osa ma anye say but say is your extreme problem se bia ampase wani dia na ne ho yira no na ne ho tete no eno yare no esa nipa no na se de se ye hwe se obe poso even obi a se su come din the acute one no say is too much of face be het no Islam mo che se so no musu na ohwe
but obi a odje se osuro se ma nitimi nye keke dabi ese wo ye wanya wa ye bone wa fun Yakobon mra so wanya wonyare bibia nto a wonni option bia dabi Yakobon ese wo ye o ka se me mpesa me ye dia dabi na se wa Yakobon mra no ese ne obi wo sika Yakobon mra no se oni o ye hiani wo Islam a untua zakat and friend ye taka ntu talk to abi how be ye fu sikam the minimum is 2.5%, which we are more than 2.5, but unko below 2.5. That is our ebia 100 million. I believe say o take 2.5 million na dia ma hiani so that's here o dem otama so dem ma hiani ba ko o nya bebre e bro so a se ne tebia na oyi na eso yi utimi yi a your amount utimi yi no a so ka se o me fi se nya hen na me yi a what challenge nyame nyame do batu bu sam je manu nti tell o wa hoden no de amount e na wa ye wa anya atemu dada be bu hokonta ba se wonni bia nyame misa he se bi wo up to your the amount na unyanya sa amount na you are free from that. So that's it. The same thing ya in Islam o ya sala o ya branches o jina ho ye o ho do wetimi ya so no ye and that's so ya branch na say I feel lazy, I feel like sitting na transia o so ra ya me wonye so that's it. But akokora o ya na obi a branch na ni bia ni sisi ya ni ya o transia God was said that it is a ho din a onya kokora onya brewa poso a esa o faste na obi so otimi bam new na me biza waba na oye first time na ehanoa I believe say esa oja because bia na ekire bibi me ameta hu bi say ye nua bibi ko I was in for fasting say ba on ba mo ombre recently I saw a young man very nice with enthusiasm so person fasting but oye kodu wa bi na hu say onu hu say na ho kire no it was closer to me ebinum kan am say no woman need it you can na odidi he was free from there after that otimi ye bi so that's it but it is also acute problem bi bad there I believe Islam no o say nyame mpemo ahokire nyeza mbakire muntia na mom opemo ahoto eti se bibia ese ye ne kwanso ba so be ka say o media manidi a na me ho yira me ntimi pesa me ye odi hu bo hu sa na untimi nye na untimi oba ye Bible mu kra na oka o say as a man thinketh, yes, so he is. Exactly, sir. Say the nipa juna na sa no ye enti what why just wonye, yes ya na wonye, yes na nya sa wonde no untimi nye yo mrante abebre untimi nye osuro fast ne ba na de yemsese no o de sa bo sa besen ko na kwala nyina ye se me se ma fast pa me start fasting na mo be class do. Hey. Yes, me yapa na me nyam papa kra be te for no mo nten sem biase. Metimi ya 29 de onse wo nya ni nyina nten na da kope onse se mi jan. O ba ya zia na de asa na me se aba na nkra ye nchi o ya kola betimi aye. Otimi ya, wetimi ya 30 day, otimi ya 30 days aye kakra bia no ano no. So that say akola de nyame ene oni problem bia but unya emra unyi a o bape na so ye memento moda. Na me mti ma come 3 days mature be that mature more than 5 times in my life. But Islamic Islam and shares as over bresa dabi. But me 3 days 3 nights throughout I fast. Your friend a dry fast. Exactly, I have done that. Any problem be mama. Okay. Oh yeah, any thing. Yeah. Ba. Yeah. Asabre ye ba begu achiriwia. Yeah. Yeah, kan achiriwia na Ramadan no. Achiriwia no. Na wiye. Achirikom. Enema esese ye. Yes. Fi say nyame anim ni say Christopher ye nhyiamu bi a nwanse o mo ye nhyiamu. Islam for ye say yama security enko ebambo. Okay. Etore bi anema bebrebe wo ha so nwura nyame anim ni ema Islam som no nya akono. Me ka say afibi wo mo ye we na me nam nyame che kwan no da koma road wo. Yes. Na me kosi Kaneshi main road. Yeah. Ana aponko ne niema me kame no mi erisa wana wane enya akwantu ye nan. Wow. Na mrantie bi di moto. Di akoniaba. Moto na wo so ne moto nche mu tumrika. Ai. Nipa tumi chiase ya no wabu
what the abu amfuni yes shame odo crowd to say wo jira wa tim crowd boss sem no nehu abranti wo ni moto kapa yes na ye ba be hwe sa ne ma no say ye kapa panko an yanka de ewo mu a ba holy Quran no ne nkomsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ma ye adepa na de ato ama ye yes ba ye ne ye to aso no ana se nim de entra so sa ho kiro sa bonsam so na ba wura mo se de yo ye hu ne ma bebrebe ama etore bia na Islam som no enye nipa kora bi akono yeah se obekom yeah no bi timi ka se oh anse adu zu kom so obehunu bi ampa yeah ne mama kom mienu miensa bi ni ade ayehu eti imeba na yakọ no so ne ahwe eduru a ne ma ese yeye ene ye ya na yehu no ebi illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah salatullahi maulana ala ta'ala rijana salatullahi maulana ala ta'ala rijana oh salatullahi maulana ala ta'ala rijana salatullahi maulana ala ta'ala rijana Menua Mustafa o Agona Asamai also here live our Agona Asamai Thomas Awuni watching us live from Agona Asamai Ose malam fo ne alaji ni imam fo no ya mon kan kire mrantie ni bidia na de bi ye no enye ewo achiriwia brem antitru yegu achiriwia na anigye no ya na ya abroso Ose me twamo live every Cairo Egypt ya frame Asambo Samson Nana, you have won my heart today because you have blended it with the Islamic aspect. Yeah, baby. Watching you live from Tamalinana Jessica Pa, I'm really enjoying the program. My greetings to Sheikh Ayub Al-Haji Abbas. Mucha emperor mo fasi camera meboa na wo mo betimi aka nsempa no wo mo propagate the word of Islam. Habib Razak, I say God bless you for this show tonight. Greetings to Muslim youth. Wa shama nkremofon mabuna mo shama nyina ochiamo. Nana, we promise to behave well after a fasting watching from Ashama. Nana, me shabo. Sa akwantini yechi no ye bobo bra papa why dear papa Habib Razak madam for no what ya bra be me chira kwan Dora Zwane was me here live from London. I'm really enjoying the teachings and chira Sheikh church no many aje home enjoy papa Opoku Boateng was in aname watema. The Sheikh in the studio is too much. Please, channel mami. Kwajo PPA was me here live free kaswa. Me a Christian Indian as so many aje show you only teachings are Sheikh de banpa. Our Cape Coast and Abukari Abdulaziz said na me tio live ewo Kapukaso Sana ayi for no be friend no Portuguese for no friend Kabukaso ana Edina and so be friend Elmina Omna dika omni abrofo omna mposo edika ba first na mom ye ne Islam for the dika edidwa na sabro omna desert so na eba ebra ne old Ghana Empire no Just Albert nana ya wo kireme was na me real life free achimota big ups wo ane Sheikh etomu anam so nam desert so na eba no wo mu yusu zamrama for gawo na afi wangara for 42 na wo mu ade Islamic teachings into no one being as you know from a crutch for I don't know can wangara kasem say karangmo uko jura for ka jura ye nipa bia wo so bontuku bana chai e wala Côte d'Ivoire
On say karamo. Jara obi a wasua de krachini. Na ka na kramo. Nazan kamede mengoma biba. Woma team three African history. No binu three ansana Yesu Christo ya ba be wo no. E binu kwa three over 1,000 years, over 4,000 years before the birth of Christ. Makukra de na ofri Spain, but over transe Tunisia to adopt to Arab name. Titu wana chere niyama bebrefa Libya no mo ne ade na ye friend no Africanos. They man Islamic name. Omu ya kache for addition for omu sua ngoma che. Omu so na start enkwatono first. Na omu dia no sa wonti omu ase ane atosa akwa na omu capture. Aje sumanguru kente nom epenso ne ade de ba malija tamansa musa nom ne ade no okwa obehunu ansa na Samori Ture nom enso so eba awukra na yiri ne bo onyo bori esamori bori esamori Samori Ture wakifaga I think a catch for pay dika who woma na any Islam. Woman and anonymous no dika Asia. Enti Bass and Infia Bear and Pimpimwechino and Sana Abrofono, Prince Henry nom Eddie Roma, sorry, tra Europe. Rome says Omo and Qua Echra, Omo Eshasia, SC Posonia Day, Womia Poso for Emma, Don Diego Diazambuja, Everton and Aquamansa, Ewo Edina Freno, Elmina, Momba Zomode. Christosom ena ebaye Islam for so ede nyamesom ena ebaye. Right, yanko Sheikh Ayub Ofosoyine Asari, President of Heralds of Islamic Message, National President of Society of Muslim Preachers, ena afe brother Malik Oware Asari, General Secretary Emma Heralds of Islamic Message. Na yenkonkoti mewa adamfo preacher bi a owo akodie sankore akodie dinu na mire fikito bi. The guy is good. Na Jessica pa ya da sepa ne wonyuma pa oh yeah me show every Germany from me odasani no size na afe Elder Jacob Buadi Wisdom ewa atwuma na ebeyi na je ya da sepa mo ne yo Ishak Lati wasi nyame hira one Sheikh se na ye na nyame ase se eren waje ya konchene kronkron de Accra Denchira Isaka Accra Denchira bi Accra and Denchira Accra. Nana always try and invite Sheikh to the show. I'm watching you live from Pong Katamanso Emma Sheikh in Tamra. Now we're running live. Nana me real live free at Chimota. Bigs up Sheikh aya there just Albert Nana Yaw Chreme and so edie and no odasani no size me chawo Germany ho afa yanko Sheikh ho na yenhwe eniema yeba obukuada yeba bewie na eniema be na sese ye na ehye ne ma eniema ya eta hunu yene ya wa abontino ne yehunu adenti na basa ne ade ne kwa be fa so ne nyina be ba fom na ya na yempanimfo no so asembe na bi om ne eyema no eka fise ya na wo meka moto no mungunu kramonia kokora bia o moto so ana mungunu kramonia brewa bia emaburu ya me kansem se kumasi asawase wo mkoji yani ma suffocation se stampede ama nipa ahwere ne nkwa bra wa ya akwanche kronkron se de Sheikh achechire mu se duru sabre na sabre na wonhira no bibia basa wo ye no nyankopɔ dimo nyenye yeso obi ye na meye bi o ne se sa na tie de anka meye bi kame bi na wo wie a wonhira nyame apepa obon bi a waye ene ade na afei wo wi na de anigi a eboro so ataso ekrabofo enomonsa o mu chirinsa
ba ne enkora de bi num wi su kra bo wa nsama so wi ni emisie ni sere kom a ensa de aburu wa wutimi junso tugu ebitimi ye toilet e di nche da to ani so ti ko nse di bi betumi astati fra do pa ko po nwumre wu na prim but we no there's a fawa when you crowd tienti na ayi kata enwoma ya kata ya desu emoy dudu ama na ebi huya de eze ehuya na bi nom tramo na ne umpensa akokono de o wia e dey umpensa ufuo ozo si tudomo breme na wan nko twa ba na fifiri domo ozo so nsanye eti na na muslimefo yeso so ya wo eniema bi aisa yesua de tua ho niema esom ne ya akono eye attractive mereba check yenhwe ye ba begu nyame yadoma eniema ben sa ne ya yehuna ya na bruso na Dubai ana Oliver Benchuba ewo Oliver Michael Benchuba also chia shake ene empenimfo pa check mpa cho yenko ya na nyame hira de nyame ase ye kon bosum na wie ye se nyame so ma ye hu Shawal bosum atuzu dunia friend Shawal ne dai di kan nyame ntu yen abofo ba se ye Muslim believe say anadwo I on the last 10 days the odd night etimi nya Lailatul Qadar abofo the Holy Spirit descended on the day on descending on the great prophet Muhammad be Quran ongoba afibia ye bompa se emeto we believe say afiensu ye benya say ye nna e ba kra nya meto ye but na after bibia we are said dana eda Eid Fitr said that mo biem ano no se ye kan wasema cha nhire wom doso sa eda me fa say we eda ukuada na di be sa a big blessing because a combination na mudi ewie ade na moye nyina tini ekoyi nyame aye odifo nche say sa da no agidifo enhye omontade pa wa watade ne ye wo fe hye to so niti no na hye na fa ko ba bi e kwa sore no e ma ne mema nkwala ni mpani obi a o anwoden ko ese okọ so that say e na o so bakra buninsa ye nkramsum no nyame hira na bu nsa oba nyame de che no o te se ne onya soro onkoto that is onkoto soro timbo mpa ba onye asori aye se sala na onye ba nyame ma ni hira ise obi a waye bi anya da nyame adọ de aye ma no so that say but on this day there o se oba na wa bu ni sakra no onko ba bi e kwa asori no na ne oye ne se oduru ho a okobi eto dwumi nyame aye but ye ya sori no anu onye bi se ekoto so nyame no onye wo begina no obede nyame ase obebi enti a che se eye nhira kese ena ye for se abofo nyame se mabofo emu nhira won onga omodi mimu aso aya depa Simon dia ko nyina ejumba kwa yeto I don't know so ejum me abi ba ko kakra bi ayeto the most commonest way obebre e kafu nyame kwa ne kafu ye kafu so say subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamdu nanati o say en munyam kenyame o enasin kanidinda nyame ba ko na chi obi ni o nyame ye kese nyame kesi na ye danasi o period alhamdulillah ya oche Allahu akbar lillahi alhamdu nyame kese ona nasi ndia na o si we na se obi akako na we na ukakwa o eza o ye sada o kro nyina no nyame na wuyi na ye kosa ade nyame so pe ya aseda sa e na o dana so kamfo no tontrom no na o de akọ ba the same thing na ye ba e na eti ye da ye ni jeda o se ma ohiafo kra renwo eti ye wi a ye wo ye zakat fitr e se wuyi ansa no akoya sore no o madodo obia nipa ba ku bia se mo na wuya ye lonka ba ko America lonka na ba ko oyi ma wankasa ho oyere o ma obi o asibia mo de koche ohiani a mo ye sure se bia na ho kire no o de manansa na makwa asore no so wa fa manansa na akwa se nye zakat me mete zakata se aforebo because aforebo e ye densen adeche nso ye adepa friend sadaka but
say o de bafore a mbe du ebeye mo I say e nhye ade bi no waye e na waye ade a esombo ayaforebo eti so se wa anyansa na obekwa so kra ba e se wo beye because obi a wo binu o se o fast ni nyina akwakosen senso ye de hyeba bi a ye de ye twon se wanya nhira se wanya eno wo binu anya o se ekosen senso enko ba bi ye se ekono ba se o ye pe na ya pushi na nyame o ye kasa kwa na nyame ne ye kan so that se ye papa e se wo de ma obi wo unibie ene ye de be ma ho nti ne onibie de onka ho ye de mamobro afo ye mahiafo ni onibie eti se se ye se da no se prophecy and say makwama ogidi ni bia esre aduansa no wadi ti yemfa duan ntoa no ye de toa no a na ono obi yemfa nije ene ahosepe enko anije nem se bi ntiase no islam anije nu no enye ene saudi moto ekotwi obi anase wo ye niema ya ho nte ye amamre bi no ndi ba wote ponko so a enye ba onia alidu sedu yes tanji e de asembia ba osana na majo Mejam life e wosunyan na mani age enkyerechera shake e de cheche no wo srawo to muslim amaburu no fo fize yakobo empire awie no yes na obi o anyesa o munye dede o munye hwe na zudura na dwo no mko night club me say obi night club me say obi ka chem kremoni ba night club o ka che obi ka chem ko fodia not ta kan say shake ya kan na me program awro say o say omo si amabi si da nyene o say omo wie no o ma wie fasting no na o man kasa koye party bia na esisi table so sani o kan no we eye chiwade makramoni Islam no Quran chapter 5 verse 19 no say hamur ade a ebro enye ensanko a na ye kan wasemo ade a bebu say ye we heroin say ye cocaine say ye amanfo tramadol bia samo say aba no eye tu police bia wo say bebo abdi e be say wadwen because na dwen no a nipa ene aboa kura sonko check me ma example bi yagu achiri awie ama imam adi anima me abompaye yes unshira ne ade wanya ye won se bakafo se de wote abi bi kura ya ka bi akyerɛw na edura nwumra na ma mo se enkoji ani kakra yeah wokɔ awonom nsa yes wonum wi david ba nipa na obegigimani no makofa chatawale ane stone boy ane body me mom crofo mi enu we bi yeah chatawale ni stone boy wo na emeji enkremofo mani na chatawale nyum no kra bi kra ese bo me de ye tete wo fendi o man tiase I know my level yeah na kremoni ba wa ya akonkyene yeah adaduasa abompaye no ye fonu nipadua ato no kogira wa na juhim ho I know my level yes. I know my level na someboy no so de nam wa bra nipa mieni tibi ko platforms atuatuo omubia enye cheche na se eche mboko na omfirimu on say ebi obi wa oya ne keke na onya ono a onya nkyerechire na nei so onya nkyerechire asa adwumwe nyina wiase nwom no enkan kramusumu sa body gas for kra wo mu di sankrofo na chi no yes minim bia obi enkramofo yes oh adi omwo mbate obi kra kwakosa kramo kra man mema mingle samo besa obi kra betimi no no oba bi asa enye ne yere enye ni nua bi it's not accepted that is my also me bonum bi me woni nyina so video yes won say wo ma bom sane dabi eyo yetia say careful na yeto say yenkase entodum I believe e bi kra say entodum but me I believe say entodum because me believe me can say enma wo and e bi gensi eyo ya in the religion no e bi support e bi gensi but me believe say can subhanallah me kan ejum so that say eti ejum de say ne obeto no but Islam mu no say ejum abeto no e kanfo nyankopon etufo e kakasapa so that say eti say anyum hu say e bi a adwama bonum ne ade no o de kire de eti say na say dan na semre na say kanfu nyame so wo bibi ya say otran ne dem bom pa ye kanfu nyame kan Quran e de nyame ase Quran o kan a yi nyame aye so that say eti adanti na say ye de yonkoma ade a ye kura dwen say enye no na ne yakofa but na wiase no say ne o kan e no mo ye bebre ye
oka che mfa sika kura meboa ne nka nyamesem a what a lot Muslim don't know no ye sika na ntai nyame obi no eye me wonamfo a say me no bonko me ka che wonamfo a they believe and I mention them me I don't care bi kura ka say ye mo I mention them me madam bi pa say ye titi ye do madam for timachi nyame hira no o say ne ka nam de bai so that say me call bi a o kan onye sikani enso or you devoted so that's it yeah they say that's the yes but continue madam will say I can't just leave his name there will be to say alaji me kana sema enusa a blessed man supporting the cause of God so that's it or that's what he want to do we will be say alaji Tamim you like them yawo ebinum na matema madam bikura ability me no mo bonkomo na tia say they like God so that's here odo sane ma no odi ye nyame adwuma abenyi hira so that's here but you binum a Muslim o ebi metie politician bi but ye be am grandpa some o tie we tambe 2 billion or the koye no a politics but count the money say how many people here for na kabeti mi aboa so that's here okoto sa adwuma no na ye de sa da kasa no ko kan afuto be no de mae Muslim jidinia oye Islam ni yes Islam for nipa ni wu a e gira so ne akope ba bia kora no yes ne abaye ado akakra ye ye bompa ye ado na se ye be bompa ye wi asini awu na watam sika bum na de akobon sa no ajudin yeah awa yie na se wa bra enka enipa kom di wo no doso enyas nke yeah oso ubu ho se oye na ye nua Joyce Adole o se na je Muslim fo nyina me ma wo happy Ramadan na me wo North Carolina USA na Sheikh ayade pa wo chia Salamatu Ismaila ani ni kru owura Abraham Dolly nana domfe meda se nana ene mo wonderful program amode aba teacher Kojo ewotepa enyinesuso me hwe mo live ewotepa enyinesuso we a good job teacher Kojo de no Sheikh Bacho etiwa nam ejina na so tia na say so Islam asia Islam so bia knowledge o se wo hwehwe knowledge o se abofo akosua nimdie se o hwehwe nyame asem o se abofo do matabangu na o tetia so you only don't see a big blessing. You walk upon the feathers of the angels. Yes, they do that. Sir, you have to understand what you are doing. Most of the majority of people don't understand what they are doing. So only the import of Islam, kapre kradi yenya miejuma, shire wumua. Also be multiply the end of that 700 times. But after that, out of God's blessing, you add the way fit at the you know. Because bet me ama, you bet me share nipa be 10. No be ama 10 million. Among them nyame nim say e bia o ma 10 million no. E bia emu be 8, obi a obeye 20 billion. The e bia no ma 10 billion na million no ba konso de disika kra 2 million. God knows it. So that's it. So we say e fit no de ma e bi tia say Jesus can the widow oba the widow's might say be branches you say ne owo nyina no de man no so that say enti na ne de no sin obia because out of the abundance of others and o man na say enti nyame be hwe ne o man no no hira enti say ese die sika ye dwumapa ye de boa o ma enibi ye de kanyamsem yakopon so Islam ese Muslim spend sika na ye de kanyakopon asem. So that's it. But ye o ka obi say when you say obi a ye keke wo ye no ya sorry we are when you have to learn and know what you are doing because abdi biara ba yo ba ko bu akonta Quran kan ya hu say kremofo ayire ho esi mosque yes the say wo musi bebre yes but the question is mosque no musi we are hwan e na ekom yes because why na e kan asem no yeah na why na e ti asem because the people no ti asem na say yeah better wa ko mosque no mu yes timothy is mosque but ma hodin so e dey ko friend nipa ne say mommra nyame nchen e wo masalachi e meye juma no yeah eno de mo apo enti e dan hu ni sisiwo na chicha for ne I don't blame them but me can no kore wo mu say kan fo be jira evangelism Prophet Muhammad no ye on say be so catch on say o say o catch e bi o say monko they never came back. Spread Islam to China. Yeah. Makola biko ko hu say
esaba owi oma ye oma sie na oma kire sa ha esaba oye follow Prophet Muhammad Obao. They came down, they went all over, they were propagating. But the Muslim at a point stopped propagating. Say, oh yeah, so that's here. And you come on, and the person come on, sometimes we bring on here, so that's here. Because Uji Obidia, or you from Soccer and how, so that's here. But Obia on your different papa for Chese, on Bidina on a town winning. It's one casa, Ukasa, we are. O dan wani o mo show wo nantie obi bia anti nyame enam so bo ho ban etu so sa okura ba kwa ebone because na say yenye papa aneza bakura ba e kan bibia kramofo ato ache ne matrem na me ka ba wikura kramofo bi ebufu yo call o say man ahsanu qawla mimma da'a ila Allah amila salihan wa qala inani minal muslimin ya zana kramofo kapa o say wan ena ne kasa papa esin obi a ofre nipa ebanyame kwanso na eno ati o kasa me ye nyame peyefo obobrapa na okase me nyame peyefo o se nipa ne kasa no eye kasa esombo pa eye e kola obi ofre nipa mo be muslim but on be ne say eye muazi na ofre obi amanaba abeden aba ya sorry your friend confirm ya sorry which is never true I am person muazi no ofre nipa kamufo aba ya sorry but onye the point of reference here me ka we ya na bi kura akoma say but me study I was born a Muslim. And I believe me as the first name Jidisa, Sani catch them menteno. But me na say no, me can't pronounce say where they was so being one kasa sing way. To Prophet Muhammad the refer, te one ya me refer. O kan Quran chapter 33 verse 40 going 43 46. Ya me can say prophet say ya ayu nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah wa da'iyan ila Allah bizni wa sirajan munira. Was we a caller of friendly pop someone yankopon kwazo. When our friend eti I'm a friend on the same of you free mu. We have to call and I'll call also you speak the truth. Utimi kan no kware, uchi ni pani onye, ye just say kasetia a tutuasem, ni me hontie. Kamoni no obi ane bufu keke. Nyame se inna la ma asabirin. Nyame ni abotarfo no. Kamoni no ho kire no kra oye onko bokro no onim se o abotre wo mo. Kamoni ba ho kire no onko bodwaman o abotare. Kamoni ye kasema ya bufu a ana Muhammad che wase nya bema ene ne enya bema ene ne o wa hoden tam ne nyonko bofom. Tete no yesa wase nya bema no wase bema ne ye hye na bufu a otimi nya botre no atan right yes enya bema ne de otam ne yonko bofom eno ye penso no na ye di agro bi ne fra na atam anasa nkatafan ba ko de yonko bofom a na e chere so oya de Isa Asmai Afforda or say Oche Africa so a great program na Jessica Pap Rich Miller Ghana or say na Jessica Pap we Cremonia na very intelligent me mama Islam na bra me na ba owo me mama near friend Hawa me na ba ma owo me mama near friend Amadu anase Muhammad ibi kan Ahmed bi kan Amadu bi kan Mahmudu nyina ekosiwa ona na oye aduro na wa ben e wo Quran mu yie no ekremo a oye eniema bebre nya bi ne die ona onim ama na Kofi achi ne die di Kofi jachi ofri kuma wuru aso na mom na nkremo di Amadu na nebeyi ena obetra ya nti nebeyi ne mpese obekodi kurom sabre ne nipa konkremo keke obi timba ne adware no wa konkremo enti me free Islam abusuamu yete enchen na me obi so a me do nyame asem ti angel bia nyame asem free ba no me gina awa tu enya mo chinye gia no a mo na mo sesa mo sum nyame so da bia mo agi achinya agi no ye di nsuo besu a ebi si nyame si nsuo afiri soro ebi si nyame si nsuo fupum ana kakra no ye betra wa asa aloya for committee where the back okra ni tim de ya asem say we dey na de di kind de nimti what kwa teacher for meeting da yenta nwie teacher for meeting so na Jessica pa we are too good me do your friend Emmanuel Agbomaji ewo Asarman kese Kwame Wusu nana me real life ewo kokofu acheremade tia onye for mama
wo kokofo akyeremade akyia onwefo ma me no akyia ayifo so ama me akokofe na udru kontanse so ama remfi so obeto aso so a udru asumnya asantema so kwae mu ho na wakyia asantema so fo ansa na wadru be kwae omna busua baako ede be kwae no ame ana na wo abekwae ne fra obekwae ana kokofu so ye kokofu afei eye oben say ya wotie tetea wobenya sa ne ma we nyina afiri me brother awia koko afrom kokofu na enchewa ne wo santin o chichira santeman eye opimso na se otufo se tutu ai fro se kokofu anyinam nana sapon nana nyame nhyirawo ni nhyirawo bebre me kasa free kasowa Abdul Samiu Osman wose nana me your life efree whenever anase simpa ana na ye bebie full life no so atum shake wa momu betimi abisa na nsem no bi ama otie Joyce Bawa nana me Kuwait ana me your life no wish every Islamia happy Ramadan me dey medika ya medio for my in advance me person dey bia me wie nana don't fair nana real life every North Carolina nana ya da sepa ene enkyerkyere pa enumrei mode ama to the shake ene na pam for the ama yen amasan doku enso me e wo tepa me enjoy program no edodo asem bia na make no please they should advise the Muslim youth to behave well on Wednesday. Oh, uye na meye ene obi anso ye. Anso nam se obi de oya ma na buruso nti. Na ne de na ya ye kan. Edi akamfo beti ahanan egichemu aduosie nsia. Wo se mo nyina di abe. Anso pro enko na ne di atene. E mo nyina pa bro. Anso akokọ de ebo ne din. Enti Islam fo no. Menuanom Islam fo no. Monhwe ne ye because bibia na abomudin ti wo bi di kwadwa asante o ye am robbers so praise for chins all the say was your friend me Nuruddin so nim say e ho no bekọ akọbọ afri enti yesramo mommoa pa na nyina ye nkambom abaya ye beturu 2020 wo mu ba nananom muslimin penimfo na mo zongoni ade no mo advice mo nkora no mo obi ansuo Mumo bi enso sa politicians no a wo mu ebe fam di wo mu achi ne ma no na me real life free Gambia na je catch a shake sa the teachings no aye je Peace FM they also that the teachings are just beautiful says a yen fedodo or Kwame Ofosubuati or say nana me real life free cantonment Muslim maburu nyina muntie mo mpanimfo no na show we dey fantastic nana me real life free amoransa baby aye ton dokro no chia shake ema me e studio wa ben papa sa no de so na de ya me fair wo ya amoransa ne say e ho ne ton dokro no na wo mada ka no ton dokro so no wo Sister Grace Salamatu Alice Mary Abba na chọchọrọ no nyina ho edudu ade openo oto ne dokron afi kwabena champon na me sua de pa free shake ho na wa masua de ne ekwa browser so wow na my impressed I will show you pa menya de sua free shake ye dey full lines na tum shake so ha wo tie mo na mo so mo be kan ho bi mo ne enimdifo enyansafo papa amomu hello. Bacho wana kasei. Bacho friend japa me kasa Africa na. Yo bacho Sheikh Ayubu ha. Sheikh salam alaykum. Hello. Sheikh Omar Otu salam alaykum. Wa alaykum salamatullah. Okay. Sheikh we dia ya me asun bi en kan ntwetira o twe ai ni na eti o ai fasting really. Sheikh ade e tire ma ade ni say bibi ti say Quran all cancer DBT say Majid Hakim Aziz especially Aziz ne Hakim endorse wo Quran mo pa that dino as a children say
and I didn't in a dorsal, Ewa Koran Mumpa. I did to my dream power Koran. All right, shake Baba and also Pacho Montreal to my shake. Now, young Fabian Cabem, you be in Numbi Mosso. Now, only in Mamo. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. What's wrong there? I want information center, Jaman City Ferry. Yo, it's yo. Jaman City Ferry. I want information center. Madam. Well, shake. Now, me think some business say, Kramoni etiwari Christian. I want him to bye. Oh, I want him there. Tiawa obiati mwaru obia. Obiati mwaru obia. Na wan chiremse bia Kramoni ba anase Kramoni bema. Christo ni ba. But enya vice versa. Kramoni ba de wonti mware Christo ni bema. There because ebi ana bema no enomonsa. Obeka se onshensa eso diso but wonti mi ni so. But Kramoni bema enomonsa on we preku. All things being equal. Yes. Aka Kramoni bema kwa mware Kramoni ba. That sane ware but osis obetimi ye ma nyame ma kwan. Because me say me ko ware me menda gidini. Say SDA ni anase me menda gidini a me no oba na wade enhye da nye yie. Yes. Say me pefufuo. Yes. Me menda so be ka so di Sabbath. Enti me. Onya da nye ngofufuo. Asembeba. Ya ka kre kwa de asembeba. That's the best. But we nyame ma kwan say enti me dey sana me kan na nkramofo ma abusu ba kramoni background papa nye keke ne oye papa ni suban ye odi nyame di sana kramoni be ma oye papa ni suban ye enti say ye ware sana say ye ware. That's simple. All right. Yeah. Okay, Minya also yetio. Hello. Yenya. مولاي صل وسلم دائما. Hello. 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 Yeah, but Joanna can say. Nana Adam Idris auto sanko diani. Adam Idris, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ana de me hu ububa me so metebe. And then azuru ne mu odindi. Okay. Are akọ untimi kom gine. Oh, between your partner. Emu odin sa de yin. O ya dia wo be wiesi boade. Oh, sabe na yes sala, but it sabe na me sala. Ina me so be say ni duty o honcha na we hum ni. Me say ya me find na akide. Okay. Me na da ama muslim. All right, yetio. Sheikh. Salam alaikum. Salamatullah. So far, me can say, we are going to mo alago. Kutuba bi down. Alago na me wo. Na muslim be share o ha yi ti ni e koto. Wo che che na e koto yi papa. Obi say mara mo ila. Ita from ila. On ho ti o say e koto akoyi papa. Na mo nu. Mo imam for yi nyina ye wo dwa be adentia. Senia wo kan no, kan fu ye nu mo nsa. Ye nu mo na so say ye sala no the way west no dey moto ye ni ne be binu. So say enko ye ma afa no egu enu ma ase. The message be say be wo be hie bia no. Ya wo me yan so no entume boys no. Na dey me say ye say koduma say na say ye koduma na ye wise ya. Na ba so ma hure ke be. Ye nye sala ye be ba sala ma de ko afa na boys ni na afa be afa. E be sala kan ye pe no. Mesre obi a wutie bia mo menya mutare na ye sum nyame. Na nyame do sum ya onya ho paso. Amen. Wa alaikum salam. Obetumi number no menua bi di free US. Joyce Dolly was number no obetumi enya na I'm watching you live from USA. I want to call. Number is 0302 257 900 0302 257 900. It's over to me afraid esiso. Hello. ثم الرضا عن أبي بكر عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا. Hello. Yanyo. Oh, neno emma. مولاي صل وسلم دائما. May your life free asante achem domi abra.
Thomas Intiamwa Minia Chosa ode o message no aba ewa ha mamenka ma was say Nana try to bring Sheikh back someday. I've enjoyed the program still in the village. Chichwere no ha meka chichwere kwa man chichwere boa man no ha. Hello. Hello. But what I can say? Francis Pacho Peja or Nika Krama Wati. Yo. Mo. Etio Francis. Program in the Valley for Ami. Okay. Also, you want to go from one to one teacher. Ami. Actually, the program in the Ami. Ami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موقع. Bueno, Arabic no de eto na Arabic ne Pakistan na India focus na was similarities bi. And one we abeka se ebia India nyom oyi obi a na oye titini ahwesini a ahwa na wakai diwa ne shaka ane gaba se no gum. Hello. But what I can say? Good evening. Yeah, no. President Isaac Kasafrini. So you. Hey. So to India. What can send degree? Nina and Crematima Lampa. Now, what can you be so almost a boy in Trinity? Nyadi. Now, far as the bedroom you have on things, you know, almost to be. Now, Kukoni, you come and why the come. And something the idea what can you read the music? The boy now, Catamonum and a crack. On one man, I say, a demon no more, man, I chill. It's not someone only do blue pa. Yes, I want the crown of Mentia. I cramo for say a boy, the cramoni in the chan a minute, no one tells you, oh no. But I won't no more ton, and go on the goose. Be a room the fish. But you be a room the fish. And your fish. It has the meaning fried rice to be done motor, a country who can also supply fried rice. And who can use and who can home a chum and who can do force and go on neighbor. It's all I tell imagine Kakamama. What's that? Will be very, very delicate, complicated. Yo, Mati, yes, Hey, Papa Kojo Kremo, Eti Chrome, Oruso Binu Selfia, Nuaja, Oru Bechania, Nuaja. Saso opedomo nkwaipa beso de freedomo e no pa akokoro beso dije twawie azana akokoro ba eti mo se enemo anye kramoni ne twa ne mere no kramoni nwi ebramro na ede na mokodi fried rice afos ngukoi na baby free kra ba no munim na katuma uru ni o twa Ever back, Kana, your Koshiko. Hello. Yeah. You can use money because I feel quite a photo. Hey, quite a for year. The man got a phone now. You, it's you. Why can you be a minute? Maybe I may want and come upon now, move the passing there. Maybe I may want to get right at the chicken. You don't know what this hour identity. You know, because ya na omne ko ya ko ni tia na se anna mbezo mo tete muka kra se ne mi andi kan kan na ana se so obi o wa de be edwe bi o wa e de ya wo de obi bi o ye en so so abi de e mo bi na sa no wa e de atum ana me dia se no baby a wo no u be nsuo hu ana de pa tan de nsuo ba so matese atwere vadvoza atwere esu mo me ni kamo fo bari fo bi na gugu anse oh I see Ocha mama e wat quota fo ukara kachom se ukara meba nam no ma bedidi me ba de mate o na bidu kokwa na ma ha se abobe po no menya wie no obo me na afi me ba we me ba de mate okay yenko shake omra shake
I'm saying omu bisem sansamba bi mi ansabi. Yeah, na quickly Aziz Otumfo, the mighty one. And I say Majida. Sadina Dosu. Yeah, the glorious one. Aziz Majid. Yeah, and yeah, that is Yeah, I did in the Baby Bray. Yamesa Nisuno no Otumfo. Okay. And now no one the Munyam Quran Krekan the Quran Majid and Munyam Quran. Tesani Okan well. Bakun man to Paposi. One ayukuno the word agree, the word and Kasa, Baby Omo accept say European nation, Baby Cry, Mankan Fukuon. And I can't go Kasa Bismillah Lakuba. Na machine crew kuon e esi ebu a onim nti se ba na se omo we afan ye nkoko wa mobusum bi adin na ye kuon a omo nim the source and but me say me no kra me mpe me o kan but e bi di enya hwe enya ade a ye kuma busum bi so that say it is ye believe a ye hwehwe no ka boni bi kore akodi mo fried rice no we chicken yeah enya bremro da na kan bremro it is say ye nyina nti say eno de another aspect and I mean say obi so bi o say omnum bibi pa na man tia say wasi baby a wo ton ensa na dura yi a ensa na esantem obi odi o ya testify okay na esantem ahwanum na ya ebenum wa bra sa community nso enkremofo community and ese omara na so chese enkremosum no onka se nipa nya bone o so na se o se nipa ntwe nfi bone ho ya obi ho a omotaye bone o so na se so okotaye bone a ona odada wa ho nyame ohu ne suma ne dadie te se yesi ensanye na akote na wonomo a ona da obi adada ho anesa entenye se ye o se wankasa onipa dua no na wo se no eti se nipa ebo brase wagie di o se o kan Quran chapter menute Quran chapter 50 verse 10 go yemi dama o se onwo a nyambe ka so nwura pa o ye onwo a onsu nyame wo asumabia babi obi ehu ono onsu nyame na ze wa kramoni okote ne oton san me yeso so onye kramoni anamboa eti se o ana kramoni wa environment wa onimu na wakotra say mamensa no osiro ntim say akwa dada no eti okramoni ense okonom sa ense so onum wi enye ensa kwa wi ene tramo ya abai kramofo ntwi on fi ho akristofo ntwi on fi ho nkwala ntwi on fi ho seye oka Quran chapter 5 verse 19 a nyame say obonsam nam chacha to so ensa eni abisa o de besem obema mo enkai nyame mo nsom kura o no bua onwi nyankopon somo obade da fom sa wa obada dansa o moye sala betwa mo nya ade kyan asema eni nyina oboa onya hwe atemu dada na na ekowi obi enye sensa ya de pa nyame nkase yenchi enye right o se na mo ntwe mo emfri ensan na no na de sakasaka yeba babro kraka and o se fa ensama de ni tri eseye ai and o se munue mu amosore no petututu edi ensanchi anopa na boda vikios na de ba ko ma hunu no wo meto apetesene se wo mu yem ye eche wo meton wo pharmacy wo betimi agye nkwa ko bo pharmacy ni pum obie da tam da ho ye bie na 8 am ni e close bi anwumre 9 pm aso eche wo ko wo de ebo 2 am ko bo da vikios na onya hunu se eye wo na wote one se wo ye customer wo ta betwa bia obeto ama condolences ama presiding elder Oti Christ Apostolic Church International Akwatia Central papa openi kwadwo abebio nyame adoma memende bai ene ne kwasiara na ebeja ne kwan ewo Akwatia Funeral Grounds menua no ti misia ema shedin ye afi yenko New Achimota District Singing Band Mamu Babe Dimu Fie Du 10th anniversary 23rd June na nyame adoma wo na bebo enwum bia bebo na ha kwasiara bia no
omu na be body amayen ewo peace 104.3 FM ugidie ene sen enti na de womu no yenuanom amoba be di 10th anniversary mo your 19th revive our brother Emmanuel Kwenu and after singing by competition your 20th 21st no conference the best start enumere no nsiampa mu 22nd na second conference day na yakwa abonte so akọ Kenya me asem street evangelism June 3rd and on chese no ye brada dabi adwoada ochenedwo ana no June no a enye no so and ewo ni nyina beba so Salvation Congregation district president Eva Bosompem what they call udino kobrofo mu a Bosompem no kobrofo mu 1,000 goals abosomapem Bosompem yes Bosompem abosom apem mako 1,000 Eva me ma asomdue enkan hello oh hello wa alaikum salam ye kasa de wonne makra mi kasa mi kan ade wo Quran mu e na mi mu se amu yu preko o ka do Quran mu ana hu se wa no preko ai muslim fo no e wo be pa cho wo bo bi aminim ne oka se wo ka do Quran mu se nkramofo we preko bi pa to nya botel yesi utu kwan na okọ bibi akomidi wa e gba ni kan ni wa tabienka ye kan we wo Quran na ye na ye cha se o se Quran aka so kan ni ye chi nyina no na wel manko ho o Quran no ka se ni ye chi nyina no bo se ho kire na ye cha se o ko ba bi na dua bi ani ho na se e kom be kun a te se ne ye kan no ne ye fried rice na chicken da so a ye we ade ko bi se kremofo de twa no no ye import from Holland there's that side Holland kremo et ye ka se ye we ye chi o se udi ni kaka e bone ye chi praku right hello okay يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما منيا opoku juma memwadwo anwumre wode nkramofo afisha anwumbi abre yebabo ama na ye de awie dwumede na odifo Andrews Sikapa root culture emse utaye chi papa True Faith Church Kasoa Semenshare Road o Masalachi afi Prophet Daniel Ansuji Abo Apostle Prayer Center na yencha Mabel Odamten Teshi Tribleu Kwaku Shedrack so Wakasoa New Market Lovelace Ofosukwa Aten Banyard ewo Awoshi Junction eho ena ewo nti yemamo adwo anwumre na yenko na yentie we right yenko shake na shake na afutuo na afi yemfa entu apo okay ebre na aso na de nyame ase ya ne yeka nyina no kramofo enipa we thank God for their life omo tie ne me kan say no ase be preach because ye kasem a omo di so the man kramofo nom san tete Muslims on preach say enye on kire say ne babi ne odi be bi anye ntema amanfo twumfu tie koso kasa ne ma enye nyina nyame pa on bejai they on ye nyame adwuma they do it with the zeal by yen de na mo support Islamic propagation yen say herans me ameka say am pese me ye programs obi a wate me number say me show so na be me number no ogbo a omo mfre na omo support we thank God so me can say ni probity say adofo ye mo obi a baraka de sallah no a ye ba no omo nyina emwa say ombetimi
abo aye ne fata after fasting no ense wade se wasi unto mafita na wakote yese ebia efin bi dia baka anya papa na wase wa yese preku aye dware no wasa koda ne fimunti yese obia ni ye be kro ye kwakobu akonta enya gro obi mfa ne se ya gro ya makeke o ma nyini se nyame wo ho no dada ho ye kwakobu akonta temu dada tinana me se nyame se onhiro bia me chia me kro fo awenarfo me chia won sana me chia heransfo me chia alaji Yunus nyame shira no bebre. I always pray for that man. Nyame shira no alaji Tamim ane me chia madam for abrowanum nyina me chia won onga wo Kofodia that is Mr. Rudu sana me chia awena de kwa mu awena dabi anyina e wono achima winare e wa kwa bi achi ufa kwa bi yes na kwa achima winare hona ukokure cry for simple banso achimbanso okwa kropon okwa pame na okwa kropon na de bana so sambo achi o ba bedu kade na de ba but ufa Sankubrasi road no Sankubrasi road na se na de ko ba be different o de kokusi no mo na ko nti yende utwam ya ha ko nti ye se nyame se wonche madam for ability my branch bia nyame se oni ni Muhammad ne togbe onyina nyame shiro ye mo Happy Ramadan. Happy Ramadan. When you're a blessed one. Yamishira, Nanamunya Mishiramo. Herons of Islamic message and Crofonia Yamishu Bia, a senior Miss, my branch be say on the oncoming to Mintanchi or Suleiman when Yamichiro, then I may encounter, Mediname, Edinamida Ubiasi. Magana Sumi 2020, Nami and Toba Sumbizu. And the person, and as anyone can offer me a mechanic in our sem. Right. Yamishira, Nanakufuado, Yamishira, President Mama. Yami Inshira on masumdwe ni inshira enkoso omobi obedi nkunumbia Ghana economy nyame inshira wo amen. Sheikh Ayub Ofosunyene Asare, President of Heralds of Islamic Message, Osaye National President Emma Society of Muslim Preachers Somu Press, and Brother Malik Oware Asare, only General Secretary Heralds of Islamic Message. Yedana se papa Alaji Christopher Bashel Dazi, also be boy Chidomo member Emma Heralds of Islamic Message, and also Yamano Nagode. Na number ni Sheikh number no. Ubetu ya friend no o want to boy bi anso so a ubetimi de aboa no 0244 29 11 78 0244 29 11 78 sami wie no a 024 429 1178 0244 291 178. What we are fresh shake na dia won't ase bia no wabisa nem say e brainti amaya ntumi abisa eniema bebre na yenko na yentie. الرحيم اللهم قد جئناك بجمعنا متوصلين وببابك لائبين وعلى أعتابك سائلين وكيانا أنا يويه يبي أكون تكرون no brother nyumre na ukuyana ya numu nsio public holiday nti ene wo mu nyina na bedie nyame adoma madaroma se mode yenuane ne yenam no eba so ya hwe ne do so do na bia wontimi mfama ye wo uba akasia miensa bi na wafra ba bia wo no asa man kra ne amode akosesa aba se ama sama ya ne akosesa de aba kakasu na nkakra na ye ba akosesa ni gina de aba ye bedi dia miefura pai na me adbo ukara de ene ye jisa huibaro era de be kofie بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا الله Peace FM مولاي صل وسلم دائما Wole Ashley Ayakrado Makra